Kuble ye pi waro ki pralog ki was nyau suk wo up ye ki kubor ha new channel ki kubor ki wakwa open nyau chapi to ki kubor wo youtube ye he ye to wa ki de ki wa wot ye karosya we ki de ki wa pyrchah ye karosya ha ka international court of justice he ye to wa iwale ko ha Ukraine te tons dangi ki kubor kat kam ki kubor wa de yo ini wadep de em ki wa ong wakari India le ko de to de re we indirectly ya cha ko ya karosya tang wa ton pa in liang ki judgwan ne yi ya cha ki na ka Ukraine mo na karosya mo ka International Court of Justice da pha ko ya karosya wo pandam ne pen sange sindon ya ka Thma ha Ukraine ha ka rai wa khat le la ar na ki khatsan ngut ki judge ha ka International Court of Justice judge ka USA Slovakia France Morocco Somalia Uganda India, Jamaica, Lebanon, Japan, Germany, Australia, wa ujudge ad hoc west dodet to ki wa wot pyrchah ya karosya namo ye ile wo ong ki wa ya cha liang na ka Ukraine kat wa judge karosya wa China won the wot namo da ya cha liang ki na karosya te kam wa de yo phya kan ka khobor judge ka India ha ka International Court of Justice the pyrchah ya ka Thma ha Ukraine namo the pyrchah ye wale karosya